Abusia apomuti se midin the war prophet Gideon for a see do nothing would dumuja. Ta mi a ututu tuku. Eki osofo padwuma be ya. Adema kuma inshiro bibia ne basa yi adom nyame a. Ode na basa ma Moses eyi edom kase. Esra mu se jeta nyame. Welcome to Ghana and they abafuum. And yaba farms. No say warrior prophet dear. Abrina nyina no. Aya de bia meka oyo sofo anu apadwuma bia ye. Mon frefre ampebre company limited for ne se omomra so ti ase ya bafuom ye ba be fadwen to ti ase ene ye ni nature ene be fadwen because ye ni nipa me ba sofo sofo junior na ka se ne ye ni nipa fadwen amwa ye ntiti no ye ba se ya me ne haban ye ni nubuna ne mwa e fadwen because no uno nipa fadwen ma me obesore ye tia ho uno nipa fadwen a ade a wonye ye kro beto so uno nipa fadwen a wabrabo ekoso a na osore tia ho aya mon ko kan kire ampebre company limited for ne sen wo mo mpadwuma bi nye den enye enu ndine me ye fam osofo padwuma bi ye wo ho anu padwuma bi aye so te yes modern mo ebu musuo abasaso modern mo ebu musuo abasaso erade nshiro bibia ne basayi adom nyame ontuto bibia na mo nye den ensiye ampebre company limited enamo mo he ya ne yaba warrior city ye dwuma na yaba warrior city die wan say warrior city die wo ba hu niama bebere e wo honom tun ye city no ampebre company limited for mon frère on say ya belande ye no ye na yo ya belande ye no adwuma ye da adwuma ekoso adwuma hyehyeso adwuma ekoso wa odema kuma nshiro bibia wutie warrior prophet obibia support warrior prophet nyame onshira watin onto nkodem musuo nka de opa wo saye watin frefre watamfo ne so momra metie yen yesi modi mo ebu musuo abasaso ene de ye ba warrior farms yaba ye city ne so eno a de city na ekono eno a ne ye hyehye no ye hyehye ye city no warrior city aha na ye dache ye prayer camp no ye di ni nyina ba be den ba be wie so te yase aha de wo ba hanom a you feel like home wo ba hanom a wo feel se wo hawo na mane biara ye den afiri wo so aya da bia meka wo oba be hu emu bebre ye den e wo ha na ntwi wo ha mponchi wo ha enwan wo ha ade bia wo hwehwe pe wo warrior city bia on sabeka enubna ne hahamai ama se wa hebalesa wabaso big geography or not so abaso picture any da hot say 4G network o contact big geography mame wo be ya ma wo kama wo haban ye ewo hoyin haban ya me de kire wo ye fe ne awudifuo kete ye haban bia ye very very powerful haban wo so ye fe ne mamponfo apo so te yase obi bo ho epobone obi sori tiawa na de haban ya tugem titimremu no obi ka se meti haban ya tugemu mamponfo apo ne ye tugem e ma obi so te yase obi tijiwa no atibia tugem ha je ho ye den e wa ha mu amatene kurase pen mu nim ho ekita vitamins ho ekita power ho ekita authority mu akoku ani nsuo so ne abon hwene ne esi honom no ye sister kuya papa bi ho te sen kuya one warrior prophet ya belande ye so no won ya burofuo ne so ne da honom no hote ate ya belande ye ne so no ya bafuom ya be yedwuma yesi modern moso hu ebu musuo de en abasaso obaha no mu a won say city na ne ye womu no so te yase asore dan na ne ye den ye reason no asore dan na ne ye den afi ni nyame adom ye twa foundation na ye den awi asore dan na ne ye reason no ai oba warrior farm so amam ye
ɛha ne yɛbɛhyehyɛ ɛha ne bɔhyɛ asase na nyame se yɛnyɛ den yɛmmra the great warrior bɔhyɛ asase no ɛhɔ no se nyame mmra wɔn sɛ yɛma nantwie di kan atena asase no so enti no tumi bɔne biara bɛyie tumi adamɔ ne tumi nsumanfire tumi biara abosom tumi biara no demons biara ɔbɛyɛ na nso ɔbɛlande asase no so no because of nantwie atena asase no so pɛn no obi bia wotie mi awokɔ north no asema mekai wote aseɛ hwɛ obi nyɛ asase nantwie atena so pɛn no ɛpamo sasa ɛpamo tumi bɔne ɛnu nti no sɛ obi northfo no sɛ ɔmo si dan a ɔmo de nantwie toilet ka ho no ɔmo de asi dan no ɛmma spirit bɔne bi ntimi nyɛ dan ɛntɔmente wo da enti no hwɛ maame ma wani nyɛ dan ɛna ho ti warrior city na no an na ho asɔre da no ɛno an yɛ hyehyɛ no yɛ hyehyɛ frɛfrɛ ankɔpa mpɛbrɛ company limited for no say ɔmommra ɛha de woba ha no mo a you feel like home so yes here woba ha no mo a ɛniɛma yɛ dan ɛwo ha no hwɛ di machi ɛnkɔ ɛsɛ me kyerɛkyerɛ wo enubra ne hahama woba ha no mo a ɛniɛma yɛ dan ewu hanom nyinya wo hanom taami ewu hanom tofame wo hanom enno ni hahama nyina ye den ewu hanom so yase ye mesi da ye bewie warrior city de maami mesi da no ye mpon because oba edan na ye sisi wo hanom no oba obenya baabi aye den ada baabi abeda de ensuro oba obenya baabi aye den ada da no nyame beye nyame na bofo pani metatron aye okodom the pillar of crowd no odi nim ensenkare mu nyankopon a wasakra wiema woni bie dunsu a woso abrefo no sa na beje so tiasie ha no ba eki ni nia ni de wonam in the building no so tiasie in the building aba we ni ye frɛ ne kaka eberi adwen not yes here kakaberi adwe uyi obi a ubisa de a obi antimi emfa man wanum no ye de bomone abehim ne paachom wo bepe adwem yensa no apɛ kakari adwen ene adanche no ye wo samsa ye kan ne hade ha ye kwa ho nti no samse no meja to da sene no ye metire wo so bia fie we nsuso we ene ye fa ne mampomfo de en apo so bia fie so because obeti haban atuje mama wa eno no ene me ba ye midwan wa wontafo so yase onyame ohyira wo mu akorambu wa wontafo kama oduma kuma nshiro bi na ya anamonya ahaban kita power so yase eno ntene fe ne aponche abodwese no se ye si obi ohene a ahaban we ne yete ehye nano ekire se asomdue ekire se ye de na si akongon no tumi bia be na dwen se ebe sori ye tia no oduma kwon be bubu na hwefom ye de ahaban we ene ahaban ba ko bi ka ho e de yesamina ma wudware amame ade bi e da wo so no oduma nkoma be sakara wie mama ne ma ye de kada ne ma ese ye nko ene me kire wo ne ma ene me de wa ba ton so fie I hope say nipa bebre afa me call ye ene ye de wa ba ton wo ya obia o kasa na sent ewo wanum it means no utirim ene ayekuro we ye fa ne kwawu ensusua ana kantonse ni wura no mami wo de kaja na wa ya den wa posa na wo de agu obi bi okasa sent won anim ana sa kola ne tirim okuro no mami me pa cho na duro ni so yase ene ye de wo aba warrior talk obi bia opese oba tall nyame yadoma from December ekono opese oba tall ewo warrior farms and as warrior gardens and battle for video ne to watch them go there catch them opese oba tall ewo warrior farms and now warrior gardens you are welcome yedo be cotton e ha so oh and then I can na pressure pro can you because pressure in
pressure yemi no kofi o pressure yemi so yes e ha na haso enti wo ba ye do be koto no me pacho we eye we friends akisi mpo obi bia efia ba omoja kakra bia na oyare oko hospital a ye check wa ye se hwe enimu no me pacho akisi mpo no kofa bi na eno a unua na wanom se efia ba omoja mu amamie eno an se ahohoro because we no ahohoro emojam emane ma ye kama won se hwe me ba ye hwe enu ni haban ma a egu asase so adenti na wo ma warrior prophecy na nyame mame wusi ha ha ye boshe asase so enti wusi ha ene ma ba ye dan ebedan me pa cho mo amunyim tweta no aha we ene efe na tweta no we obe ma na wusisi ye kolom ni dua na ga okun tonton me pa cho waduro ni wo betimi ayam no de bia sa wo betimi so awe ni dua wa so TSM ekitia fighters bebre emma eni pedua no wo susu no ye di tware emma ho ye den emma wo ni pedua no ho ye den ena wei se wo nya akoko asense ye fa ni chicken rasta wo nya akoko asense na wo nya haban maame business bia wo ye no maame me ma just 3 days per I don't know this ya man penifo so ti ase ha ye kwan ho so ti ase me kira intege wege fo na pebre company limited fo no o ma be guso o mba akwa ya ma obi enti no eno no me poso isi ene ma no me kira na me DPSC me kira na me DPSC sa ne ye den ye kon enti obi bia wuni mo tweta no we udi dware a abayifo ntimi nse woda so te ase ena we ye di ye hu nsuo obi wa ha o hawo na mane musuo da wo so obi di asama to so obi ku anim ase fa pra wo ho a mame eni ama bedane ama wo so te ase ye nko so te ase ene ya ba bi o tinim ya ba forest nim wa wo dem ba bia nyame wo di abedua ne ye ne obi ani twaka ye ne obi ani chimpe so te ase oba how you cool how you very quietly wo be hunu nature abode ba me nkira hwe wonyankopon so no ma me se wonyankopon ka so be kira wa woni obi ani nkomiasi o ta ma me mpia me nika ne nkosoro na ye wuro oni obi ani nkomiasi we ani efe akunkum abo wo wonim akunkum abo no we ani efe akunkum abo enti odoma nkoma no wode niam bebiri ayeden adomo yen obi a wonim akunkum abo no we ye kunkum abo we wunya eno ene achempon wonya no ene achempon no we ye ka ayitana titimire mo no obi bia wo kwafuo mo no sei ene ye tana so yeti na wape kuku ube pe kuku na wabotana ye ka se wo botana sei ne botana na wape kuku na di kuku na siso na di akunkum abo na edan agum na wateti enu no di agum na wadware maame protect ho ati enipa aba no wo ye nipa ponefo ka wo minku ni wani magu ase ka wo bi nku ni wawu so ti ase hwe da no bra sheriff de nwom baaye no obi ti Facebook say na we dey say ye one way one way aka wo want be ye one way aka want to be o wabusu wa senka wo pe maame ma woni nya ho na won koso ye obi tan enti mo woni nya wo botana na wo ba ha no mo na ye be botana na ye den amawo na de niam na gum na wadware ama okra no nipadua no nipa bonefo a wose wo ma wani nje obesori etia obegu wani mase obeku no omna meku ni enhwade to de etie eto de bia ma me woso ho na wonkoso ye obi tan wo yie die eyi obi tan obi ka obi nkoni wani magu ase te pa cho wo ni akaka pempen no akaka pempen sei na akaka pempen ya den etie akaka pempen esayare bibire ye di dware obi bia robeba wakwam na cho bebu de wa mo na kwa papa so na de na bubu na gufie ta na etie na akaka pempen utimi de hyemoto ene atuduo ene dabo na no tenten no hwie masin da men kochiro ye land no ha oduma nkoma de amaye no ensu a etene eda land no so bra yenko ene me tro nyame abodie na staya ni chaye den etie so tie how say ensu a etene ye den eda land no so
and I'm a true Yamia body. And they said the nature, then. Etienne, no, yes, I had a Bianca, me bahana near because me who not doman command near my why ye, share a champo near Buokuru than India, a habanway, and no do a spiritual marriage here. Na spiritual marriage and qua. You were a ye, Nigeria for and could be found a brunya, Wunya sa a habanway zone, a habanway in the flowers in Ibia, Niam nefafra a brunyano, na a fake jarret. Now the Jaria Niama Daniama, and Sutini or how na near be a dowsono. Oh, bomb piano, ye casibe Jari, a cleansing them, Ukita perfume, Ukita food water, Ukita with incense, what Ben Sutini, what the bomb pie, what kind some 23 was see, would Jammy co and sua a home chon. Na make me could what be ye day, Mabuso, na ye near doya day, Edward, I didn't for. Obi Benjamin Muam, yet no co in sua at Senehom, near Componesu, Unipa Pia feeding soon. Yes, water is life in Su Emma and Qua. In Tianava, Obahave, Fenina, Mammy, Ubenya Suko, fresh one, and a Hanamono, Oba, I know that I could gario. Hold the idea, Oba Yanano, and have I any buha, and two by Yanano. Now what's it? What is here? What's your champion cacra? So tears here. What's your champion cacra? We any friend as should be an. Oh, as should be an. What's it? We need for businessman and businesswoman who carry a near my bed. Maybe you can oh Africa, put it on home. How to you can nya, right? That be a macatus nya, you would difference, you know. Oh, nya new. We any friend nya him. Oh. Or him or you fit. A wadi di way, Sadi way, wood garia, will be intimate and when you must say, da, oh, Intiniano, you will move 2 times, you will green one, and you will white one, and 2 bahana more, a bin wahan, or the manguma, or the near my baby, I had a Tomo Yang. Oh, warrior prophet, Yame, when you said, I watch it, Yafuna, a war, when Yami, when you sit on watching, why you do, mammy. I do much idea. Was it one fan finish soro amawa? Won't mean yet. I do the free soro yading, amount. 40 years here. Or the free soro mama bit my dang. Aye, was it a one fan finish soro amawa? And ya dear beating me. Oh, by the botanani piano. What am I say? A gun at the 12 o'clock, Tanani say no. A one at the 12 o'clock, and the yading would be big jarret. A boat another 12 o'clock, Tanani saying, I bought 12 o'clock on. And I will be share. Now, dear Gary, Nania met me a day. I've done ya day. I'm out to Nia, dear. Young cop, more winning Yamibiano. Yamibian is so cool. Diana, you think Yamibiano, mammy. Yamibian is so cool. Most of them practice and a practice as soon as you want. Or the man come, yes, baby, a practice, a beefy be around to me, a war. Nasa assassin, a ye dear assassin, because practice you near, and no can free. Baby, a practice beefy be around, Sassassin, ye dear, and Goswa, and Imoniam, and Puntu, Abrawa Papa, Upena, Aquaso dear, was Sibrim, and was assassin. Practice anything. Practice Jamadu. I will fit you Kurutia, none of why then. I dear few. Like I say, Gusuya then, it's Namibia or Tuan, so you get a walk, or be a Wakuma Yali, and I had a Wakuma you, Gim, Chang, Miss Round, Cope or Tuawa, in Wura, no one, not at no, or high pressure, the patch of Cope or Tuawa, no one, no, I have a sabba. We have been, my bay, Yamia do me quabuching, Mania have by yard, my bay enemy be very suku, and you got it, yes, who put your shabby cork was with me coming. Who put your shabby cork was with me coming. Who put the assay? Yamato saw my way. When Yam padding, when you said you need patsy. Intino, and near maybe one on one, while fine she shady pansa, saying she be war, and what did she shady pansa, and cow drink, and she don't come bunker when you be that. Yeah, there's one yamo yammy, 40 as your mammy, protect your own. Now, and Crawford be young who meeting will be a solid young. The wire and the papa pen, or per will go in you must say, or per was sell,
wo pe unko so ye obi tan na nsenya niema ye kakrama wo na nsenya wankasa otimi to atare papa hye no enkrofo bi asode etia wo mu mini ye omsikum wo mawu enti ma me sode wate pusa haban eni nubuna fe dware ma wo kra ni nipadua na obi de ne nsa kanwa na me strike mo tinodo ene ya ba farms ya ba de ene ya ba so bi ate everybody dey show bibia wo so a wuti warrior prophet so bi ate am people company limited for what to say okay ade achin omu sibama so ade achin wasoda kwatena obi store ano wo kwabdin konkonsa wa brabo ensi uyiye wudi be gyan nkonkonsa die ni nipa ho nsem aka no na wudi aya wa brabo ho yiye no so tiate onkope so tiate enu nche me from ampebre company limited wo mo no wo mo mpebre age nkrofo seye nti wo ane wa protect ho se di obi entimi nya dan ensew because no animonyam akita wo no obi ntiase odo Eradi enshira wache na bofopeni Metatron okodom the pillar of cloud and a pillar of fire kurotu ya mansa no and ni twefe o man bia so no wan se bofopeni Metatron wono no ye okodom ti wo ba no apega ne nsa oso hwe tumi wura no wono no wonka ho omoa o ene ye diaben ene ye juoda ene ye Monday eni adwoa eni kwadwo eda and the planet on share so moon ya demand the release stress bia will be doing name mommy ensu da what the person will go ni manya me go ni mas o be se no everybody will be sisiu aya de bia meka wo de dwane bra warrior prophet nchen na enema beda me hwe why no so ma wonye yie enne sumina so ade no enne sumina so kontomre pa na aye from say wonyamia wo chairman so ewusia eni nyanka eni moborofo so no e ka obi nko no bi nim se wonye yie no bi nim se baabi wadu na wonuru ho enye nipa dwen eni nyame adwen protect wo ho bo ho ban wodoma nko no hwe wo dwen echa wo ba ha no ma bibia obi fie ni ha hoti ate ye no obi a mohye hoti ate bibia green and fresh any ma be ko yama leading the water prophet Gideon Ofori esi do afem aka osofo paduma bi anko people company limited for makram yamishra enti pomo sa to